Reka nongere mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe mukomeze kugira weekend nziza aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda mwese mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Jya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe cyangwa se sabone, hanyuma ujye uba uwa mbere mu kumenya byinshi bitandukanye mu makuru agezweho tugutegurira mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Tujye kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kwemerera inzira ingabo za SADC ziri igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero turaza kurebera hamwe aho ibiganiro bimaze kugera ku ruhande rwa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzira y'ibiganiro yatangijwe hagati rero ya Qatar mu guhosha amakimbirane hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Iyi nzira yaba imaze gutanga uwuhe musaruro, hanyuma se impande zombi rero zaba zimaze kugera ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23. Ajya munsi yo video yawe rero uko natangiye mbivuga ukore kuri subscribe hanyuma umenye byinshi bitandukanye. U Rwanda rero rwamaze kwemerera inzira ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma kugira ngo zibone uko zisubira mu bihugu byazo nyuma yaho gahunda rero zari zemeranyije na M23 yo kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma. Iyo gahunda isa naho rero yajemo kugorana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungire yamaze gutangaza ko rero u Rwanda rwamaze guhabwa ubusabe bw'uko izi ngabo zazahabwa rero inzira zikanyura mu gihugu zitaha, ndetse ko igihugu cy'u Rwanda cyaje kwemera iyo gahunda. Agize ati rero twarabemereye kunyura ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero itariki ingabo za SADC zizavira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iremezwa, gusa hamaze gushyirwaho itsinda riri kwiga kuri iyo gahunda aho rimaze iminsi kandi ritangiye imirimo yaryo i Dar es Salaam muri Tanzania. Ivuga ko rero ingabo za SADC ndetse n'iziva igoma rero zizinjira mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Rubavu, hanyuma zikava mu gihugu zikomereza muri Tanzania, kimwe mu bihugu bifite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi bihugu kandi bifite ingabo muri ubu butumwa ni Afrika y'Epfo, ifitemo rero ingabo nyinshi kurusha ibindi hamwe n'igihugu cya Malawi. Mu biganiro kandi byari byarahuje ingabo za SADC n'umutwe wa M23 harimo kandi ko mu gihe cyo gutaha izi ngabo zizatwara ibikoresho byazo bya gisirikare ariko zikareka ibyisizwe rero cyangwa se zikareka ibikoresho byasizwe n'ingabo za Kongo. Ingabo kandi za FARDC zikiri igoma nazo zigomba kuhava, ariko uburyo rero bizakorwamo ntabwo ubu uramenyekana. Ibikorwa kandi byo gutaha kw'ingabo za SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri rero muri Kongo byashyizwemo imbaraga muri iyi minsi nyuma y'umwuka mubi waravutse, aho rero umutwe wa M23 washinjije izi ngabo kugira uruhare mu mirwano yabaye ku itariki ya 11 Mata muri uyu mwaka. Umugaba kandi mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo witwa Rudzani Mapwanya yatangaje ko rero gahunda yo gucyura izi ngabo igomba kwihutishwa. Uruganda cyangwa se u Rwanda rukaba ruheruka guha inzira abakozi ba Loni bari Goma bari babuze uko bataha ubwo imirwano yari kajije umurego hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ikindi kandi u Rwanda rwanahaye inzira ingabo za SADC zakomereye rero ku rugamba zihanganye na M23. Abakomerekeye ku rugamba rero bakaba nabo baraje guhabwa inzira n'igihugu cy'u Rwanda hamwe rero n'imirambo y'abasirikare bari muri ubu butumwa. Abo bose akaba barabahawe inzira n'igihugu cy'u Rwanda, tutibagiwe rero n'abacancuro barwanaga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko bafatiye indege ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Kanombe zibasubiza iwabo. Gusa rero bari bamaze gukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rero bahabwa inzira banyura mu gihugu cy'u Rwanda barataha nk'uko rwakomeje kugenda rubigaruka. U Rwanda rero rukaba rurimo ruraha inzira aba bose rero baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva rero ubwo ingabo za SADC niziba zimaze kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntekereza ko nta bandi baraba bahasigaye rero. Gusa icyaba kiriho nuko rero abamwe mu bakozi umuryango w'abibumbye wenda bashobora gutaha, cyane cyane bashobora kunyura mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bigaragara kuva iyi ntambara yakaza umurego cyane cyane mu mujyi wa Goma. Mu yandi makuru nuko hagiye gushira ibyumweru byera kuri 3 abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo mu ihuriro rya FC M23 batangiye ibiganiro bibera iduha muri Qatar. Ibi biganiro kandi byatangiye mu nyuma yo guhangana gukomeye kw'impande zombi kwatumye AFC M23 ifata umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Leta kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yararahiye ko itazigera iganira na AFC M23, ariko yavuye kwizima kandi nyuma yaho Emuri wa Qatar
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ahuje perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ku itariki ya 18 Werurwe 2025. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kuri uyu wa 19 Mata yatangaje ko rero hashize iminsi ine habaye ibiganiro biziguya aho RDC rero cyangwa se ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC ndetse na AFC M23 binyuza ubutumwa bwabyo rero kumuhuza wa Katari nk'uko aya makuru abigarukaho. Icyo AFC M23 ngo yifuza nuko amakimbirane ifitanye n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atahuzwa kandi nayo iki gihugu gifitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko rero leta ya RDC kandi isiko ibibona kuko ishinja iri huriro kuba igikoresho cy'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo rero hashize igihe habaho kudahuza hagati y'impande zombi, iyi radio kandi yatangaje ko hari intambwe nziza imaze guterwa kuko hari ibyo zemeranyijeho nubwo bitaramenyekana ku mpande zombi nk'uko byatangajwe na radio y'Abafaransa RFI. Kandi ikaba yatangaje ko rero muri iki gihe ari gutegurwa inyandiko ihuriweho n'impande zombi, ariko ntibizwi niba izashyirwa ahabona ndetse niba izitwa amasezerano yo guhagarika imirwano. Mu gihe kandi hakomeje ibiganiro ko bizajya muri iyi nyandiko, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yifuza ko hashyirwaho ko rero impande zombi zisaba indi mitwe yitwaje intwaro kujya muri gahunda kandi yo guhagarika ubu ushyamirane. Umudiplomate kandi uzi ibijyanye n'ibi biganiro yatangaje ko rero igikomeye cyane ari uburyo bwo gushyira mu bikorwa ingamba zirema icyizere hagati y'impande zishyamiranye. Izi nizo rero zizagaragaza niba buri ruhande rushaka amahoro. Leta kandi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ko mu ngamba zirema icyizere hakwiye kubamo ko AFC M23 iva mu bice yafashe, ariko rero iri huriro ryagaragaje ko ibyo bidashoboka ko ryabivanyemo cyangwa se ko ryabivamo byose, riva gusa mu mujyi wa Walikale ndetse no mu bice bihana imbibi mu ntangiriro za Mata nk'uko AFC M23 yari yamaze kubyemerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC kandi M23 nayo yasabaga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukuraho igihano cy'urupfu abayobozi bayo, gufungura abanyamuryango bayo bafungiye i Kinshasa, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ziri muri Kivu y'Amajyaruguru nazo zigataha, ariko ibingibi ntago birakorwa rero nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Ni bimwe rero mu byo M23 yashyize ku meza, cyane cyane rero nk'uburyo bwo kugaragaza ko rero bishimiye inzira y'ibiganiro ariko bagira icyo basaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero mu nkuru iherutse gusohoka mu minsi yashize nakubwiye byinshi bitandukanye mu byo M23 yasabaga, uko rero byari bikomeje kugenda bigarukaho. M23 kandi bimwe mu byo yasabaga ivanwa ry'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo ku itariki ya 8 Ugushyingo 2022 hamwe n'izindi ngamba zose ubutegetsi bwa Kinshasa bwafatiye AFC M23 kugira ngo imishyikirano ya politike izabashe kuba. Ikindi kandi M23 yasabaga ko havanwaho ibihano byose by'urupfu, gukurikiranwa n'impapuro zo guta muri yombi no gutanga ibihembo cyangwa se gutanga igihembo ku muntu wese wafasha ubutegetsi bwa Kinshasa mu guta muri yombi abayobozi n'abakozi ba AFC M23 kugira ngo bizatume imishyikirano rero ya politike iba. M23 kandi yasabwa kurekura kw'abasivile bose cyangwa abasirikare bose bafashwe cyangwa bari gukorana na AFC M23 kubera isura yayo cyangwa ubwoko bwabo, cyangwa kugirana umubano wa kinyarwanda, ubucuti cyangwa ubucuruzi n'abanyamuryango ba AFC M23. Yasabaga kandi guhagarika no guhana imvugo rero zose zibiba urwango akenshi zikurikizwa n'ibikorwa byo gukandamiza ndetse no kurya abantu, kimwe rero no guhiga abantu rero batandukanye birimo rero ibikorwa byagiye biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi kubera isura yabo cyangwa ururimi bavuga, yaba igiswahili cyangwa se ikinyarwanda, hitwaje ko bakorana na AFC M23 cyangwa kuba abacengezi b'abanyarwanda, nk'uko M23 yasabye ko ibyo byose bigomba guhagarara iri totezwa ndetse n'imvugo zose zibiba urwango. M23 kandi yasabaga kurangiza ibikorwa byose by'ivangura no guhakana ubwene igihugu ku baturage bavuzwe haruguru. M23 kandi icyanyuma mu byo byagaragajwe ko rero bimwe mu byo yasabaga byagaragajwe n'abahanga harimo gushyira umukono ku masezerano no guhagarika imirwano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFC M23 nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Ibyo rero akaba ari bimwe mu byatangajwe ku ruhande rwa M23 by'umwihariko rero mu biganiro byayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rero hareberwa hamwe uburyo inzira y'amahoro ishobora kuba
yatanga umusaruro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero icyo bamaze kugeraho mu biganiro bya Doha, umvishe ko hari inyandiko irimo irategurwa, sinzi niba izitwa amasezerano cyangwa se niba izitwa ikindi kintu gishobora kuba cyafasha impande zombi mu kumvikana. Gusa kandi ku ruhande rwa M23 wabo bakaba rero babikora mu buryo bwo kugira ngo bagaragaze ko biteguye kumvikana na leta ya Kongo, cyane cyane mu birebana no gushyira intwaro hasi, ariko by'umwihariko hakaba uburyo bwumvikanye kandi buhuriweho, bikazaba rero amasezerano arambye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Byatangajwe rero na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI igaruka kuri byinshi bitandukanye ku birebana n'aya masezerano. Nakubwiye ko u Rwanda rwemereye inzira ingabo za SADC ziri Goma, ni inzira rero igomba kuzacamo izi ngabo zitaha, yaba izo muri Tanzania, izo muri Malawi ndetse rero no muri South Africa. South Africa ni ifiteyo abasirikare benshi, Tanzania ni hano hirya, rero bazabona inzira batahe. Uko rero byakomeje kugenda bigaruka. Reka mbashimire mukore kuri subscribe cyangwa se sabone, komeze kubana natwe mu nkuru zigezweho. Umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese, mukomeje kubana natwe.